Ponedel večer ide nova tura. I ti javam koga? Border. Mobil, kontakt. Border. Svim, brže. European Union. Ajde. Ja si ti pravi me paricu muda, tuka i sega. Ne pamtam od koga ne je bilo ovako. Kako? Vojnako. Što работаеш sa njegom? Normalne li si? Će ovdje flugi za nego. I sad ja spaksu treba napraviti, така. Toni, hvati go za nazad. Irina, molo! Kažem te kaj pravi. Ajde, sudi me od ovdje. Da počnemo od novo. Dobro, i kada ќе одиме?